Ngapadiang sabaya PWPW berpeja kanika YouTube channel kachonga. Katkum katolong kubor belami na po Guwahati Assam. Layatu ba menta kacala Assam kadon hapdeng ketma kabajur bat kajingnya le kabakraw. Namar ba kahaban ya dalan di tek lakam ya kajing sapriang na uni coronavirus bat hakaju kapor ban tek lakam ya kajing jingshlei Layatu ba menta kibriu keblak klatno na kaning kajing jingshlei kilakiu syaka arphongut bat khat wai ngut kidai kiblak khatno nakadaw kajing syakta hauni COVID-19. Kumbang itip baka jala Assam menta kadika wen kijala ka babuntam na baro kijala ki bahap hapo na East India hakajing syakta hauni COVID-19. Katkum kajing yatu jongka Assam State Disaster Management Authority laong bak kibriu kiblak syakta hakani kajing jingshlei kila janpoi syaka shimlian ngut bat nakalai pulai teli ki district ki baton hakajala Assam arpulai teli ki district kidai ki district ki belak syakta hakani kajing jingshlei Katkum kajing ong jong Minister Kishap Mahanta jong ka Assam Water Resources laong balajan baro kawai ka Kaziranga National Park menta kladon hakajing jingshlei Habayadai bat kani kajing jingshlei ka sorkar Assam kalabu yaki shispa saw teli ki relief kam bat palat arpo prajar san ngut kibriu kiblak penkan riano nakawai ka jaka syakawai pa laong syusyu ru baka wa Brahmaputra kadika wei niki wa kaba bu jingma yaki nong shong shnong jongka jala Assam namar bakat banang mi kisngi kanika wa kelanang kiu bat menta kelak kiu kumba arpo sentimeter nakajaka blabu kumka warning sign yakani laong daka news agency ANI jongka India ditangkini ki khobor khoble shibun